Sandurgal Kıtayça giygen çam başım ayağına sallıptır. Çobdor ötük takasız masısının sırtından basa giyip allıptır. Torun çepken cakasız arkasına sallıptır. Oyunun alman göy kaşka baştap geldi batırdı. Sayastın kara sengirge sayas degen uluto samsıgan gıta yelloşo tört batur gelip turgan jer tal çoku degen belloşo tal çokuga tayansa ötövesünde karı var. Etek çağın etekte biyik çıkan tallı var. Tal çokuğa barganda üstü taypan buruştan at. Oşondu qarasan jıtı jıpar jıttanat. Altının attın başınday akşambı saydın taşınday. Gökarın attın başınday gün oşondu qarasan göpçambı saydın taşınday. Alması bışıp göң bolgon жаңағы бышып дөң болған түйін жаш деген жылан бар. Жүз құлаш жерге сойлаған жыландарын көрсеңіз кере құлаш жыландай. Жыландарын көрсеңіз алтымаш құлаш арқандай. Жан жаралған арғандай мейіздерін көрсеңіз ошол 5 жашар балам ұштымдай салтанаты ушундай. Төрөсү баштап төрт батыр төгөрөгүн көрмөкө төрө манназ кабылдан аса жүргөн мойнунда бойтумар чалыш кабы бар. Болоттон кылган сабы бар. Бол жолу жок чоң дүрбү босун албай мойнунан сууруп алып койнунан каңайды көздөй жиберип кара көзгө имерип каңкорун карап калды эле. Ошондон атаңдын көрү дүйнөгүн каласын көрүп капырдын каңкоруң айран калды де ту. Текчеден гүлүң ачылган жемиши жерге чачылган булагың агып ташыган булбулдар сайрап таңшыган булар түгүл аңдаган муңдудан адам жашыган буручун көрдү бейжиндин карагы тайман жунун жерин айттың Алмамбет кара курттай кайнаган элин айттың Алмамбет. Ушул кезде карасаң буталаш журту дерели бул олтурган алмаңдын белүүнө таңый белелең. Оң жагындан ор койгон күн чыгыш тарап четинде эсен кандын эли бар. 60 капка бейжинди алла канда башкарган казулуу жаткан ору бар. Ошондо береки кайнатуу шору бар. Ошол эсен кан деген зору бар. Тети карарып турган тоосунда алтын менен күмүштүн абыдан чыккан кени бар. Калың журттун ичинде Тяншан деген кеби бар. Кыргызча өрүп айтканда күн тоосу деп аталган Теңир тоо деги ал. Ушул бери жагында күн жүрүштө бөлүнгөн күзгүдөй жарык көрүнгөн. Ошондо карасаң чырпыгы чыгып чынардай чынарлары кадимки шаар салган мунардай. Муналарын көрсөңүз торгою тоонун улардай токторугунандай. Ушул кезде карасаң мунандарын көрсөңүз капырай куруп эле салган дубалдай.